Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Wali Kota Makassar atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Andre Guruta, Profesor Dr. Kiai Haji Najabuddin HS MA, yang kami hormati pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Makassar, Ketua dan Sekretaris Tanfizia Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Kaswat Sartono MAG, Bapak Usman Sofyan MA, dan seluruh jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Makassar, pengurus dan pimpinan lembaga, lajna, dan badan otonom, serta Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama se-Kota Makassar. Yang kami hormati Ketua Basnas Kota Makassar, Bapak Al-Ustadz Haji Muhammad Ashar Tamanggong SAG MA. Yang kami hormati pengurus DPW Masyarakat Cinta Masjid Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretaris DPW MCM Sulsel Bapak Andi Nasrul Rewa, beserta seluruh jajaran dan pengurus baik kota maupun kecamatan Masyarakat Cinta Masjid. Yang kami hormati pengurus Forum Kemanusiaan Kota Makassar, yang kami hormati Majelis Zikir Pimpinan Daerah Al-Khidmah Kota Makassar, yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan Kota Makassar, yang kami hormati pengurus Forum Komunikasi Taman Pendidikan Al-Quran Makassar, Bapak Al-Ustadz Rintoh Rahim SIP MSI. Yang kami hormati pengurus Relawan Milenial Makassar, Sahabat Insinyur Ali Fauzi Mahmuda STMT, beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang kami hormati pengurus Yayasan Masikola, Ketua Sahabat Asrijal Syahruddin SS, beserta seluruh pengurus Yayasan Masikola. Yang kami hormati pengurus masjid dan majelis ta'lim Masjid Jami Nurul Hidayat Dayak, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, seluruh tamu, undangan, dan jamaah Makassar Peduli Palestina yang kami hormati. Selamat datang kami ucapkan di Masjid Jami Nurul Hidayat, Kelurahan Dayak, Kecamatan Biringkanaya, Makassar,
pada kesempatan yang berbahagia ini, hari Kamis 3 Jumadil Awal 1445 Hijriah bertepatan 16 November 2023 dalam rangkaian kegiatan Makassar Peduli Palestina, zikir istighotsah tahlilan untuk saudara-saudara kita para mujahidin dan mujahidah di Palestina. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, berikutnya marilah kita mengikuti dengan seksama zikir istighotsah, tahlilan dan doa bersama yang akan dipandu oleh kelompok majelis zikir pimpinan daerah Al-Hikmah Makassar. Dengan ini disilakan. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين، وآل كل وأصحاب كل منهم، وإلى روح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العالي والفخر الجلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا الحسنيين والحسينيين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح العلياء التسعة من حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم، وإلى أصحاب هذه الولاية ومن حوله من أولياء الله والعلماء الله والمشايخ الله وعباد الله الصالحين وأصولهم وفروعهم، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم، ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستغصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها، برها وبحرها، ومن قاف إلى قاف، من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة، شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح من اتمناها هنا بسببه وكانت القراءة باسمه وتلونا ذلك من عجله، خصوصا مجاهدين والمجاهدات في فلسطين وأصولهم وفروعهم، أن الله يتقبل منهم ويغشاهم بالرحمة والمغفرة ويؤمهم بالرضوان والكرامة ويعلي درجاتهم في الجنة النعيمة عند حضرة العلية، ويلهكهم مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين، وإلى أصحاب هذه الحاجة
وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم على نية الصدق والقبول بحصول الآمال والمعمول بجاه وشفاعة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين شيئا لله لنا ولهم الفاتحة. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قدير يا الله يا قديم يا الله يا قدير يا الله يا قدير. يا سميع يا بصير 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 يا سميع يا بصير. يا مبدئ يا خالق 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 يا مبدئ يا خالق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا قاضي يا واقع يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا أحمد يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا هادي يا خبير يا مبين يا هادي مبين يا لطيف 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 يا رحمن يا رحيم 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 الفاتحة. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وأنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء وقدر اللهم اصرف عنا السوء شئت إنك على ما تشاء قادر اللهم اصرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة هذه مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل عدد مخلوقاتك الشمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين
وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين خصوصا يذكر أسماءهم وأزول مبروء بشيء لله لنا ولهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الحامدين الحمد لله حمد الشاكرين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى نرث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. سبحانك لا تحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعل أول أنشاتنا هذا في هذه الليلة صلاحا ورحمة، وأوسطه نجاة ونعمة، وآخره فلاحا وتكريما. اللهم اجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها، ومن الأذهان أصفاها، ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزلها، ومن العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا، واجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتها صالحة حسنة، واجعلنا ربنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك خشية في الغيب والشهادة، والعدل في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، والصدق في الجد والهزل، والتواضع في القول والأمل. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك، وعذابك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وشر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، اللهم جملنا بالعافية والسلامة، اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال، إنك سميع الدعاء. اللهم اجعل وتقبل ثواب ما فعلناه وما قرأناه من القرآن الكريم والعظيم، وما صليناه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة، نقدم إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابه أجمعين، وإلى أرواح جميع العلماء الأولياء والشهداء الصالحين، وخصوصا إلى أرواح الشهداء في غزة وفلسطين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا وإخواننا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إليك ولمن كان حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والفتن وسيئات الأسقام والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في غزة وفي أراضي فلسطين، وانصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في غزة وفي أراضي فلسطين، وانصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في غزة وفي أراضي المسلمين، ودمر أعداءك أعداء المسلمين وإسرائيل وجميع المؤيدين لهذا الهجوم الهمجي، وأهلك الكفرة والمنافقين والشيوعيين والإسرائيليين الصهيونيين، وضلل كل من لهم نية في أركلة إعلاء كلمة الإسلام، وشتت جمع من لهم خطة في منع تقدم وتطور الإسلام والمسلمين في أي مكان، وفرق شمل من لهم نية خبيثة في احتلاك الإسلام والمسلمين في بلادنا إندونيسيا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريدا إلا شفيته،
ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا في هذه الليلة جمعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله موفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, selamat datang kami ucapkan kepada Haji Muhammad Syarif SSTP MSI, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar. Baik, untuk selanjutnya penggalangan donasi yang insya Allah akan dipandu oleh Ketua Basnas Kota Makassar, Bapak Alustad Haji Muhammad Ashar Tamanggong SAG MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah saya sampaikan sebentar lagi masuk waktu sholat Isya. Mungkin kita mundur 5 sampai 10 menit. Kemudian sesudah Isya baru ada sambutan, termasuk kita mau dengarkan sebentar testimoni dari adik kita, mahasiswa dari Palestina yang sekarang kuliah di Unhas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya minta maaf kepada jamaah dan pada panitia, terutama pada panitia, karena sejak saya dihubungi akan diadakan acara ini, saya menghubungi anak-anak Palestina dari Gaza yang ada kuliah di Unhas. Mereka bersedia datang. Sampai tadi pagi saya hubungi bersedia. Setelah tadi 3:30 saya menuju ke sini, saya pergi jemput dia. Ternyata karena sementara dia kuas, dia mahasiswa kedokteran di Unhas, dia tidak diizinkan oleh dokternya untuk keluar dari acaranya. Jadi melalui kesempatan ini saya minta maaf, karena semestinya saya harus membawa ke sini tengah kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di sini ada anak dari Gaza yang kuliah di Unhas. Kerjasama kita dulu di Unhas dan Kedutaan Palestina. Ada anak dari Gaza. Saya sering tanya, kami dari sastra Arab Unhas yang diserahkan untuk dulu suatu datang untuk membina bahasa Indonesianya, sehingga anak ini segala-galanya masalahnya disampaikan ke jurusan sastra Arab. Jadi anggap kita ini sastra Arab sebagai orang tuanya. Apa saja masalahnya disampaikan kepada kami. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ini anak ini dia datang ke Unhas kuliah kedokteran dan atas kerjasama dengan Universitas Hasanuddin. Biayanya ditanggung oleh Basnas Pusat. Nah, itu biayanya. Jadi Unhas terima di kedokteran, biayanya dari Basnas Unhas. Tapi sayangnya yang beasiswanya dari Basnas disamakan dengan mahasiswa di fakultas yang lain. Kalau di fakultas yang lain 4 tahun kan sudah bisa selesai. Kalau kedokteran 4 tahun baru esket, belum kuasnya 2 tahun. Jadi sejak Januari yang lalu ini diputuskan beasiswanya dari Basnas. Coba Pak, ibu-ibu bayangkan kalau kita berada di luar negeri
tidak ada biaya kita, beasiswa diputuskan. Saya pernah di Mesir mengalami seperti ini. Waktu saya di Mesir ada peraturan suatu Mesir kerjasama perdamaian dengan Israel. Mesir diboikot oleh seluruh negara Islam, maka tidak ada bantuan ke Mesir. Maka Azhar membuat peraturan baru mengatakan seluruh mahasiswa yang mendapat beasiswa S1, S2, maka S3 diputuskan. Kena saya aturan ini, saya diputuskan beasiswa pada sementara S3 di Al-Azhar. Coba bayangkan kalau kita di luar negeri tidak ada yang membantu kita, tidak ada mau mengiring dulu ke Indonesia, belum ada HP dulu pada waktu itu waktu saya di Mesir, belum ada HP, belum ada SMS, hanya telegram yang berapa bulan baru sampai. Jadi bapak-bapak mewakili dari anak-anak Palestina kita itu, saya kira ada di sini duka Palestina, duka kita. Saya kira di samping kita mengumpulkan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina, saya kira perlu juga kita perhatikan anak yang Gaza di sini. Di sini ada 7, 1 perempuan, dulu ada 2 perempuan, tapi 1 tidak cocok makanannya, akhirnya pulang. Yang ada laki-laki yang 6. Inilah anak-anak Palestina. Tapi yang perempuan ini saya sering tanya dari Gaza. Akhir-akhir ini saya tanya bagaimana hubungannya dengan keluarganya. Mengatakan beberapa minggu yang lalu masih ada hubungan, tapi sekarang tidak ada lagi hubungan. Tidak tahu bagaimana keadaannya yang orang tuanya. Hanya mengatakan seluruh tetangga saya menurut keterangan dari keluarganya semuanya sudah hancur, semuanya sudah meninggal. Kalau dia rumahnya dia katanya masih terakhir dia hubungannya masih selamat, tapi akhir-akhir ini tidak ada hubungan lagi ke Gaza. Dia tidak tahu lagi bagaimana keadaan keluarganya. Oleh sebabnya itu bapak-bapak dan ibu, saya kira perlu kita membantu anak-anak kita yang ada di sini, samping untuk yang saudara-saudara kita yang ada di Palestina di sana. Saya kira coba-coba bapak dan ibu bayangkan kalau ada anak di luar negeri tidak ada beasiswanya, bagaimana bisa hidupnya? Dan ini kedokteran ini. Tapi untunglah ya kalau ada masalahnya biasanya disampaikan ke sastra. Kami di dosen-dosen sastra biasa membantu ala kadarnya sesuai dengan kemampuan yang ada. Saya kira mudah-mudahan pada malam ini ya, mewakili dari anak-anak Palestina untuk menyampaikan apa yang diperlukan mereka. Tentunya kita sudah merasakan, apalagi yang kita selalu menyaksikan melalui YouTube atau TV dan lain sebagainya, bagaimana keadaan yang dialami oleh orang-orang kita atau saudara-saudara kita di Palestina. Saya kira itulah barangkali mewakili mereka karena tidak sempat hadir, berhalang hadir, dan mereka minta maaf. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Guru Tah, Prof. Ya tadi kita sudah mendengarkan. Jadi selain yang jauh di Gaza juga ada yang dekat. Nah, makanya saya mengajak kalau di atas ada tulisan duka Palestina, duka kita, sekarang kita ganti menjadi membasuh luka Palestina. Jadi supaya hilang lukanya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu sebelum Isya ini kami memandu untuk kita berdonasi bersama. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita menyaksikan penyerahan donasi. Sudah ada yang lebih awal masuk donasi ke kami. Mewakili ada pengurus masjid dari banyak masjid. Tolong adik-adik panitia disiapkan. Kemudian ada juga lembaga, ada perorangan, dan kami mau mengundang pertama mewakili masjid. Jadi dari 1000-an masjid satu mewakili ya kami undang pengurus Masjid Jabal Rahmah Bumi Permata Hijau Lestari untuk ke depan akan menyerahkan donasi ini 1 Jumat celengannya. Jadi Jumat lalu, mudah-mudahan Jumat besok ini di sini juga celengannya diserahkan ke Bapak Wali Kota dalam ini Pak Kabak Kesra, dan selanjutnya diserahkan nanti ke Basnas. Ya, kami persilakan. Jadi kalau semua masjid di Makassar mengimpakkan 1 saja Jumatnya celengannya untuk Gaza, maka saya kira luka Palestina benar-benar akan terbasuh. Ya.
Ya, 10.941.000 dari Masjid Jabal Rahma Bumi Permata Hijau Lestari. Ya, Permata Hijau Lestari Jalan Hertasnim Baru. Diwakili langsung oleh ketuanya Bapak Haji Ibrahim. Ya. Ya. Makasih. Iya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi donasi yang kami kumpul ini 1 minggu, yaitu 7 hari, Sabtu sampai Jumat, seluruh isi kota amal hari Jumat itu, mulai Sabtu itu kami serahkan semua. Jumlahnya 10.991.000 rupiah. Saya kira mudah-mudahan ini bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diserahkan ke Basnas, ya, makasih. Selanjutnya kami mengundang perwakilan sekolah. Perwakilan sekolah diwakili oleh Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Makassar. Kalau ini spontan di Hari Pahlawan, silakan Pak. Kami mengundang Bapak Ketua PCNU untuk menerima secara simbolis. Jadi ini spontan anak-anak siswanya beliau mengumpulkan di 10 November dan diserahkan ke Basnas. Kami persilakan Pak Kepala Madrasah Sanawiyah Model ke Ketua PCNU. Mudah-mudahan ini menginspirasi sekolah-sekolah yang lain. Jadi kita di Makassar rencana mengumpulkan donasi sampai tanggal 30 November. Ya. Wah, dikasih lagi ke Basnas, Pak. Terima kasih Pak Kepala Madrasah, mudah-mudahan menjadi berkah untuk seluruhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah merupakan keikhlasan dan ketulusan siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Makassar peduli dengan Palestina. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan beliau yang terjadi di Palestina bisa dimudahkan dan bisa menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Ya, selanjutnya ya, belum ada ismi, saya mengundang mewakili perorangan hadir bersama kita Bapak Haji Abdul Hafid. Silakan Pak Haji. Ya. Beliau ketua pengurus Masjid Nurul Iman Jalan Veterani 3. Kebetulan setiap subuh Selasa saya hadir ceramah subuh di situ. Kami mengundang Ketua MUI Provinsi Selatan, Tabek Guru Tak berkenan. Ini saya paksa beliau untuk datang, tidak mau sekali karena ini beliau transfer langsung, ini pribadi. Kalau masjidnya nanti besok diserahkan. Silakan. Jadi 50 juta. Mudah-mudahan menginspirasi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak tahu nah hitung uangnya di rumah. Ya. Ya. Makasih Pak Haji, insyaallah berkah. Selanjutnya dari ISMI, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Sulawesi Selatan, ini juga mengumpulkan. Mudah-mudahan sudah ada perwakilannya yang hadir. Ketuanya Pak Dr. Yusran Faris. Ya, mungkin bisa diwakili. Ya, saya mengundang MCMI mewakili menyerahkan. Karena dananya juga sudah diserahkan ke Basnas. Ya, saya mengundang
Bapak Sekretaris PCNU Kota Makassar. Namanya Usman Sopyan. Tapi bukan Paman Usman ya, bukan Paman Usman ini. Usman Sopyan. Ya, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Kata Pak Yusram Paris, ini tahap pertama dari rencana 10 tahap yang direncanakan, Pak. Ya, ya, alhamdulillah. Itu perwakilan Bapak Ibu dari kalau asosiasi semua juga banyak akan berdonasi, sekolah juga, kemudian ya, ya dari hamba Allah. Jadi Haji Ruka 1 juta rupiah, 1 juta rupiah. Ya, saya sebelum mengedar celengan, jadi jangan dulu jalan celengan, karena kalau langsung jalan itu tak 5.000 ji masuk. Siapkan ki duluan tak baru jalan celengan, Pak. Ya, dan terima kasih. Kami dari panitia, salah satu panitia dari Masjid Jami'ul Hidayah Dayak ini juga ingin berpartisipasi menyumbangkan sumbangan dari kami kumpulkan dari sumbangan Bapak para jamaah semua, dan kami akan donasikan ke saudara kita di Palestina 20 juta rupiah. Allahu Akbar. Jadi Masjid Jami Nurul Hidayat Dayak 20 juta rupiah. Jadi besok itu Jumatnya ditambah saldo yang ada. Ya, itu. Selanjutnya sebelum jalan celengan saya mempersilakan, kalau ada silakan acungkan tangan perorangan. Boleh dicatat nomor rekeningnya Basnas sekarang, Pak. Ya, boleh dicatat langsung ditransfer. Ya, boleh dicatat. BSI, Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Indonesia nomor 112 116 1124 atas nama Basnas Kota Makassar. 112 116 1124. Jadi silakan mentransfer yang mau yang tidak bawa uang cash. Ya, baik, saya persilakan ya, disiapkan donasi terbaiknya dari Usman Sopyan, Sekretaris PCNU, 1 juta rupiah. 1 juta rupiah transfer. Ya, silakan Ustadz. Ustadz Tarmizi. Tarmizi ya? Ya. Ya, silakan. LC. Bismillahirrahmanirrahim. Mewakili Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, bismillah insyaallah menyumbang 2 juta rupiah. Ya, ada jitukan catat itu, Basnas. Ya. Jadi dari Prima Sulsel Perhimpunan Remaja Masjid itu 2 juta rupiah. Masih ada acung tangan ibu-ibu yang tidak bawa uang, ibu cincin bisa. Tidak apa-apa cincinnya, nanti kita bawa ke Somba Opu. Pak Kepala Biro Akademik UIN, Ketua PCNU Kota Makassar, 1 juta rupiah. Ya, jadi Ketua PCNU Kota Makassar. Siapa lagi? Yang lain? Ya, sambil menyiapkan uangnya. Mudah-mudahan tidak ada uang 2.000 yang masuk kota amal malam ini. Ya, minimal limpahlah ke atas. Ya, kami persilakan teman-teman, silakan berjalan sambil yang mau maju ke depan silakan. Ya, ada ibu-ibu dari belakang, ya silakan sambil berjalan. Jadi yang jangan bagi pikir uang parkir di luar, tidak ada parkir dulu, semua kasih masuk saja di kota amal. Ya,
Mau uang parkirnya, uang makan malamnya juga enggak usah karena kita siapkan juga makan malam. Jadi kasih masuk. Ibu Samsia Toleng 500.000 rupiah. Dari Haja Nuryani Asis RW 1 Dayak. Berapa kira-kira ini? Pokoknya satu amplop tebal kira-kira 1 juta. Dari Risma Yanti Ramli untuk Palestina. Dari Bapak Ismail Maulana 1 juta rupiah. Samsia Ridwan 500.000 rupiah. Ini tanpa nama atau dibuka. Imran Mado Ali 300.000 rupiah. Pengurus MCM Kota Makassar, Masyarakat Cinta Masjid 500.000 rupiah. Ya. Ada orang Basnas 1 orang perempuan di depan sini. Ya. Siapa lagi? Silakan sambil jalan celengannya. Biasanya itu yang tidak acungkan tangan biasa masuk di celengan langsung 1 juta. Ya. Jadi silakan Pak, kita berinfak. Sambil berinfak Bapak dan Ibu, mulai sekarang saya mau sampaikan dari hamba Allah 1 juta rupiah. Hamba Allah Ibu Suryati, Haja Suryati, emas batangan 5 gram. 5 gram. Ibu-ibu jangan mau kalah, kasih keluar ke cincin tah. Ya. Cincin kawin tidak apa-apa, ya. 5 gram. Ya, silakan sambil jalan dan mari mulai sekarang berhenti mengkonsumsi, membeli produk-produk yang berafiliasi dengan Yahudi Israel karena sudah ada fatwa MUI-nya. Jadi jangan lagi caci maki serangannya Israel kalau minum kopi masih di Starbucks. Jangan lagi caci maki Israel kalau masih makan Kentucky di KFC, di McDonald, di Pizza Hut, apalagi Burger King. Pokoknya yang ada afiliasinya. Tapi ada yang terlanjur kubeli minumannya habisi karena untungnya sudah sampai di sana, Pak. Mohon maaf, hitungan sederhananya begini, Pak. Kalau 1 orang mengkonsumsi produk Yahudi dapat untung 1.000 rupiah 1 hari, 100 juta mau orang Indonesia mengkonsumsi 100 miliar per hari sampai ke sana. Bagaimana kita mau menang? Basnas sudah 2 minggu berdonasi, baru 350 juta terkumpul. Sementara kita minum-minum kopi di Starbucks dan lain, itu 100 miliar per hari dari 100 juta orang. Itu dengan hitungan hanya 1 juta rupiah. Maaf, 1.000 rupiah. Bagaimana kalau banyak? Jadi mulai sekarang yang sudah terlanjur dibeli habisi karena sudah dibayar nih. Tapi kalau mau beli produk yang baru, cari referensinya. Saya tidak berani menyebutkan semua, jangan sampai salah. Ada yang ternyata bukan, kita bilang iya. Maka ayo kita cari referensi. Oh, ini ternyata merek, kan tidak mungkin merek Israel, tapi merek yang berkaitan dengan afiliasinya Israel. Ya. Kayak Inggris, Prancis sudah bilang kami dukung Israel, berarti produk-produknya. Dan ini sudah ada fatwa MUI-nya. Ya. Jadi saya kira begitu. Kalau mau sekarang belanja, pergi maki digak-degak tetangga tak. Jangan maki yang sejuk-sejuk ke AC-nya. Jangan maki. Mulai sekarang kita perang ekonomi. Kalau tidak bisa membantu dengan uang, jangan kasih keuntungan kepada mereka. Jadi di tetangga tak maki digak-dena den tikno, den tekne, den tanin, den tajamin, den talele, den takenang, den tadaeng. Ya, jadi mulai sekarang
Ya, silakan sambil jalan kota amalnya. Kemudian yang mau mentransfer silakan mentransfer. Saya umumkan sampai hari ini 350 kurang lebih sudah masuk ke Basnas. Haji Makmur 1 juta rupiah. Ya, Haji Makmur 1 juta rupiah. Siapa lagi yang lain? Siapa tahu ada yang lupa. Sorry, Ketua Basnas 1 juta rupiah. Masa pote-pote baru lupa dirinya. Ibu-ibu. Silakan ibu-ibu. Biasanya ibu diam-diam tapi dia lewat belakang ya. Saya kira ya alhamdulillah sekarang kami sampaikan kami di Makassar sudah mengirim 300 juta ke Basnas Pusat. Sudah tiba di Gaza sekarang 50 ton senilai 15 miliar sudah masuk ke Gaza. Dan itu pengiriman lewat pesawat TNI Angkatan Udara. Sekarang ini diberangkatkan lewat kapal laut TNI Angkatan Laut dari Basnas. Kenapa? Karena kalau kapal udara itu sedikit dibawa. Sekarang dalam jumlah yang banyak, persiapan termasuk bulan Desember nanti musim dingin di Gaza. Sehingga banyak selimut dikirim, makanan dan obat-obatan. Jadi terus kami membuka donasi Bapak Ibu, tidak menutup sampai malam ini. Sekolah-sekolah juga sekarang sudah mengumpulkan. Termasuk besok ini kami perkirakan booming. Masjid-masjid akan mengimpakkan donasinya 1 Jumat. Jadi kalau ada pengurus masjid yang hadir yang belum, ayo donasikan 1 Jumat kota amalnya untuk membasuh luka Palestina. Saya kira ini dan sebahagian yang terkumpul tidak dikirim semua ke Palestina karena sudah ada orang Palestina di sini yang tidak dapat lagi kiriman dari keluarganya. Apakah karena jaringannya putus atau memang orangnya sudah tidak ada? Karena ngeri di sana. Jadi teruslah kita berdoa, doakan saudara-saudara kita, dan dukungan paling efektif sekali lagi adalah berhenti mengkonsumsi produk-produk Yahudi. Ya, saya mulai sekarang tidak pakai Pepsodent, kugantikan ada je siwak apa, tidak minum aqua, kan ada je apa namanya yang Rapid. Nah, itu Rapid produk asli Makassar, orang Islam punya, dermawan punya, banyak sumbangannya di masjid. Jadi rasanya bagus. Kalau di rumah jabatan wali kota itu air Rapid semua dipakai, karena itu milik orang Bugis Makassar. Di Basnas Rapid semua dipakai. Ya, jadi itu. Ya, mudah-mudahan yang hadir semua, yang berimpak langsung ini malam insya Allah berkah masuk surga. Yang belum berimpak insya Allah ada nomor rekening, silakan kita transfer. Bahkan tim kami siap menjemput kapanpun, ditelepon kami siap menjemput ke masjid, ke sekolah, ke asosiasi dan ke rumah-rumah. Ya, sekarang ini lagi terakhir, lagi kumpul donasi dari dinas-dinas, dari kantor-kantor SKPD melalui Setda yang dikoordinir oleh ada komandannya di sini, Pak Kabak Kesra. Ya, kalau saya lihat edarannya itu sampai tanggal 22 November. Setelah itu juga akan diserahkan ke Basnas untuk diteruskan ke Palestina. Jadi mudah-mudahan semua yang hadir ini sehat walafiat, berkah sedekah kita akan membasuh luka Palestina. Saya kira ini, mohon maaf, kita akan memasuki salat Isya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Celengannya akan dihitung sebentar. Mudah-mudahan tidak selesai dihitung, Pak. Karena rencananya itu mau diumumkan langsung. Saya bilang jangan. Kalau langsung diumumkan berarti sedikit sekali isinya itu. Ya. Mudah-mudahan tidak selesai dihitung karena banyak isinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami sampaikan kepada seluruh jamaah, insya Allah untuk kegiatan kita pada malam ini dilanjutkan setelah salat isya secara berjamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة واسم مقام محمود الذي وعدنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا صفوفكم وقاربوا بينهم صفصفوا يلبسون درهم صلاة جامعة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لله الله الله العظيم استغفر الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم أنت السلام كالسلام تبارك ربنا تعالى يا ذا الجلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين وإلهنا واحد لا إله الله لا إله إلا هو الحي القيوم
له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون إلا لما يشاء وسع كرسيه السماوات لا 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 ربي سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله قائما على الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وبكل حال ونعمة الله أكبر الله 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 أكبر كبيرا الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد بسم الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وقال رب ادعوني أستجب آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وعلى نبيه وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة وبركة في الرزق وطول القول ورحمة عند الموت ومغفرة وعافية اللهم هون علينا سكرات الموت والنجاة من النار اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وادخلنا الجنة معك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا وترحمنا لنكونن من ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة إياك نعبد
Cik. Baik Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan kembali bahwa acara kita masih berlangsung setelah sholat Isya. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik semuanya jangan dulu pulang. Dan untuk konsumsinya mungkin yang sudah ambil boleh kembali lagi ke dalam masjid, karena acara kita masih akan berlangsung, masih ada sambutan-sambutan dari Basnas dan penyelenggara lainnya insyaallah. Jadi mohon teman-teman panitia yang ada di luar yang membagikan konsumsi bisa masuk, mengarahkan lagi jamaah untuk masuk ke dalam masjid. Atau tabe teman-teman panitia bisa menghentikan sementara untuk pembagian konsumsinya. Insya Allah sisa beberapa menit lagi karena masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita baru saja menunaikan sholat Isya secara berjamaah. Semoga insya Allah salat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, untuk berikutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Makassar yang akan dibawakan oleh Ketua Tanfiziyah Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Kaswat Sartono MAG. Dengan ini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Al-mukarramun wal mukhtaramun, segenap alim ulama, wabil khusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nabamuddin HS MA, yang kami hormati Wali Kota Makassar atau diwakili oleh Kabakesra, Ketua Basnas, segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama, hadir di sini Bapak Sekretaris Umum Bapak Osman Sofyan MA. Kami hormati pengurus Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, masyarakat cinta masjid, kemudian segenap pengurus daerah Al-Khidmat, pengurus Forum Pendidikan Al-Quran, relawan Milenials Makassar, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah malam ini kita betul-betul peduli Palestina. Peduli Palestina bisa melalui hati, bisa melalui zikir, doa, bisa melalui peduli donasi, dan tentu kita juga akan bergerak menjalankan fatwa Majelis Ulama Indonesia baik terkait dengan produk yang berafiliasi dengan Israel. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nahdlatul Ulama hadir tentu dalam rangka melaksanakan ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah maupun ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah adalah mempererat, menjalin persaudaraan
sesama orang Islam. Kemudian ukhuwah watoniyah adalah menjalin persaudaraan atas satu bangsa, satu negara. Dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, membangun kebersamaan, membangun persaudaraan sesama manusia. Jadi musibah Palestina adalah musibah kemanusiaan. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama bersama pemerintah Kota Makassar dan organisasi-organisasi lainnya, malam ini kita kumpul di Masjid Jami' Nur Hidayat Daya Kota Makassar untuk berdoa, bertahlil, beristighfar, bertasbih, bersolawat dan lain sebagainya, yang dipimpin oleh pengurus cabang Al-Khidmat Makassar bersama seluruh umat. Kemudian mengumpulkan donasi melalui kita percayakan kepada Basnas untuk menyalurkan sebagaimana niat para muhsinin, para dermawan pada malam hari ini. Tidak tahu berapa tadi terkumpul. Sudah dihitung tadi Pak Ketua Basnas? Belum dihitung. Mudah-mudahan sampai 1,5 miliar. Amin. Karena kan belum ditutup. Jadi melalui kesempatan ini pengurus cabang Nahdlatul Ulama bersama pemerintah Kota Makassar, mari kita peduli kepada rakyat umat di Palestina dan Gaza yang hari ini kurang lebih 3.000 korban jiwa dan ribuan bahkan rumah sakit. Masya Allah, rumah sakit bukan lagi suplai listrik, tapi rumah sakit sudah kehabisan bahan bakar minyak untuk mensuplai bagaimana operasi di rumah sakit bisa berjalan. Luar biasa penderitaannya saudara-saudara di Palestina. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Makassar menyampaikan terima kasih kepada Pak Wali Kota, kepada Pak Kapakesra untuk kerjasama dan kolaborasi pada malam hari ini bersama seluruh stakeholder, wabil khusus kepada Andre Guruta yang berkenan hadir di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan berkah doa Kiai, doa Andre Guruta, apa yang menjadi niat kita untuk membantu Palestina, Palestina bisa segera merdeka. Sekali lagi mudah-mudahan Palestina segera merdeka dari penjajahan Zionis Israel. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia sejak merdeka selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka, karena kemerdekaan sesungguhnya adalah hak seluruh bangsa. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita tetap bersatu dalam kepedulian terhadap umat dan bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Makassar Peduli Palestina yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Selanjutnya marilah kita mendengarkan bersama-sama sambutan Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Makassar, Bapak Haji Muhammad Syarif SSTP MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang terhormat
Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andre Gruta, Kiai Haji Profesor Dr. Najamuddin, yang terhormat Bapak Ketua PCNU Kota Makassar, Bapak Kiai Haji Kaswat Sartono, beserta seluruh jajaran NU Kota Makassar yang sempat hadir pada malam hari ini, yang terhormat Ketua Basnas Kota Makassar beserta seluruh jajarannya, pengurus Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Nurul Hidayah yang sama-sama berbahagia, yang terhormat Ketua MCMI Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Sekjen, Bapak Nasruddin Rewa, serta seluruh jajaran MCMI Kota Makassar, jamaah masjid yang kami hormati, serta ormas-ormas sekalian yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya lihat tadi ada Banser, ada juga Forum FKMM. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Pertama ingin kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Makassar. Beliau memohon maaf yang sebesar-besarnya karena beliau masih di luar kota dalam perjalanan dinas, dalam kegiatan yang sangat penting juga, sehingga menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin dan hadirat sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tentunya kami sampaikan bahwa kegiatan ini sangat-sangat membantu saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di jalur Gaza maupun di sekitar jalur Gaza. Ini bentuk kepedulian kita semua, dan ini harus terus kita galakkan terus, harus kita genjot terus sebagai bentuk kepedulian kita. Sekalipun kita tidak bisa membantu dalam bentuk materi, yang kita sangat harapkan adalah doa-doa kita. Setiap kita berdoa, mau dalam waktu kita sholat sunnah, dalam kita waktu sholat rawatib, ataupun mungkin kita pada saat sholat tahajud, ataupun mungkin di sholat duha kita, ataupun sholat tahiyatul masjid, mohon didoakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Dan saya kira itulah yang sangat mereka harapkan, doa-doa mereka, doa-doa kita, sehingga mereka tabah, mereka betul-betul fokus untuk menghadapi cobaan maupun gempuran dari terutama gempuran dari Zionis Israel Yahudi, laknatullah alaih. Hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, kami dari pemerintah Kota Makassar melalui surat edaran Bapak Wali Kota Makassar tentunya sudah memberikan penyampaian edaran kepada seluruh masjid, kepada seluruh SKPD maupun perusahaan daerah lainnya, maupun juga perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Oleh sebab itu, silakan mendonasikan ke lembaga-lembaga yang dipercayakan oleh pemerintah, bisa juga melalui Basnas Kota Makassar, bisa melalui Basnas Provinsi Sulawesi Selatan, ataupun langsung diserahkan ke bagian Kesra Kota Makassar. Kami di bagian Kesra mohon maaf tidak membuka nomor rekening karena kami tidak punya rekening khusus untuk menerima yuran ini ataupun sumbangan ini, tapi bisa secara tunai untuk diserahkan ke bagian Kesra. Nanti kami juga menyerahkan dalam bentuk tanda terima. Dan kepada hadirin dan sekalian kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga amal ibadah kita, semoga sumbangan kita insya Allah bermanfaat buat saudara-saudara kita, dan insya Allah menjadi saksi kelak di kemudian hari. Saksi menjadi syafaat buat kita semua, saksi yang menjadi pemberat amal-amal kita. Semoga ini yang meringankan langkah kita nanti masuk ke surga beserta saudara-saudara kita yang berpartisipasi, maupun terutama saudara-saudara kita yang syahid di Palestina. Sekali lagi kepada hadirin dan hadirat sekalian, terima kasih atas seluruh kehadirannya, mulai dari persiapan sholat maghrib sampai tadi sholat isya. Saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf karena saya dari rumah saya dari Tabaria 4:30, saya antar anak saya dulu masuk ke pondok, dapat macet hampir 1 jam di
sekitar Borong. Saya mohon maaf keterlambatan ini dan terima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat sekalian, terutama Andre Guruta, Pak Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin yang telah hadir di tempat yang sangat mulia ini. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas seluruh perhatiannya. Mari kita terus mendorong donasi kita, mari kita terus mendorong dan memunajatkan doa-doa kita buat saudara kita yang ada di Palestina maupun mungkin ada saudara-saudara kita yang tertindas di negara lain. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah pada malam ini dana tunai yang terkumpul dari jamaah sekalian yakni 47.470.000 rupiah, 47.470.000 rupiah ditambah logam mulia emas batangan 5 gram merek Antam. Ini belum yang transfer. Insya Allah seluruh totalnya akan disampaikan langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Dan melalui kesempatan ini atas nama panitia pelaksana mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur yang menyumbangkan hartanya, dan insya Allah semoga harta tersebut menjadi amal jariah buat Bapak Ibu sekalian dan insya Allah menjadikan keberkahan agar rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadirin hadirat yang berbahagia, dengan berakhirnya sambutan dari Wali Kota Makassar tadi, maka berakhir pula lah rangkaian kegiatan Makassar Peduli Palestina, zikir, tahlilan, istighosah dan penggalangan donasi untuk Palestina. Dan melalui tempat ini pula kami ucapkan selamat datang dan selamat atas pengukuhan dan pelantikan Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Makassar. Baik, atas nama panitia pelaksana sekali lagi mengucapkan kepada pemerintah Kota Makassar, kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Makassar dan seluruh pengurus, ketua dan pimpinan lembaga, lajna, badan otonom dan majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Sekota Makassar yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Andre Guruta, Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, pengurus Masyarakat Cinta Masjid Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh jajarannya, pimpinan Basnas Kota Makassar, Forum Kemanusiaan Kota Makassar, Majelis Zikir Pimpinan Daerah Al-Khidmah Makassar yang alhamdulillah pada kesempatan ini memimpin zikir kita pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada para sahabat-sahabat dari relawan milenial Makassar, sahabat-sahabat dari komunitas Masikola, pengurus masjid dan majelis taklim Masjid Jami Nurul Hidayat Daya Kecamatan Beringkanaya Kota Makassar dan seluruh jamaah yang hadir. Dan alhamdulillah sebelum acara ditutup secara resmi, kami mendapat sumbangan dari Ibu Haja Sohra
sebanyak 500.000 rupiah. Alhamdulillah, semoga berkah rezekinya. Olehnya itu saya Nasrul Abdul Hamid mohon undur diri. Sekali lagi terima kasih untuk segala sumbangan Bapak Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan kepada Bapak Ibu sekalian, atas nama pengurus Zikir Majelis Zikir Al-Khidmat mengundang kepada Bapak, Ibu dan sahabat-sahabat sekalian untuk mengikuti Haul Akbar. Tentu juga mendoakan untuk Palestina. Tanggal 19 jam 7 pagi 7.50 ya, sampai selesai di Masjid Raya Makassar. Pakaian putih-putih. Sekali lagi diundang dengan hormat kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh umat Islam di Makassar, pengurus daerah Al-Khidmat Kota Makassar bersama jajarannya akan melaksanakan zikir dan Haul Akbar di Masjid Raya Makassar pukul 7.30 sampai selesai. Pakaian putih-putih. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.